TTV zone clear to te chibai ule PC vanan moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Vawiin district level coordination meeting on national dewarming day chu niin thlan ni somni patni atanga ni somni paruk chhunga national dewarming day mandan tur an sawiho Serchhip Serchhip DC's meeting hall and hi district borsap Kumar Abisek chuan ka Vawiin Serchhip chimo Dr. Laltlansanga lo chuan national dewarming day chu kumsang ni som paruka tanga kalpui ani thole kumtin chumni February thla August thla kum khata changa kumsom pakwate hna rule hut lo pek thin ani thu asoya no panglet le rol changlai ten rule hut an pai chuan thisen tlak chamna le natna dangte an vei the Vawiin chutiang laka an him theina tura rule hut lo pek chu he ni manin atumber ani thu asoi Serchhip chemo chuan kumdanga chuan zirna in le anganwadi center ate rule hut lo hi pek thin ani thu le kum khata changa kumsom pakwate chu rule hut lo hi pek tur ani thu asoya kumkalta ero shilenga Vawiin anganwadi workers le ASHA te chu intina kalin kotka ya rule hut lo hi pek ani thu asoi bok he thut khomatel te hian kumina national dewarming day launching program chu thlan ni somni pahni khian government high school Serchhip district borsap hawa manni se antia hemini hian he school zirlai no pangte hne na rule hut lo albendazole hi pek ngalani anga midang zong te chu ASHA ten an ina kalchilin rule hut lo hi an pechun zom don ani kumin hian Serchhip district kum khata changa kumsom pakwami som mi sing ni sang khat som kwa panga te hne na rule hut lo hi pek tur arwa man ani Vawiin Serchhip Press Club Serchhip district chhunga ASHA le health and wellness officer thlan bikte tan Vaihlo taksa-a harsatna thlen theih te le TB natna inlaichin theih dan inzirtirna neih ani Hezir ho na hi Serchhip chemo Dr. Laltlansanga lo chuan ka Vawiin he huna telte lom na thu soin hetiang inzirtirna hun chu hun poimo tak ani Vawiin uluk tak le ril rupele zwala zirtirna ngai thaturin he huna telte chu acha ani he huna hian Serchhip district TB officer Dr. Laltlansanga chuan TB natna chungchang soifi in TB natna lan chhuadan le TB shikai te mu chua ani nuai enkol na pek dan tlang pui a soifi TB natna veite chu a thlona enkol na pek thin an ni thu soin chuap TB chu Vaihlo mangna sa te tan kai a hlo ombik dan te po a soibok voina hezir ho na huna hian Serchhip district chunga health and wellness officer Mizoram pali le TB damdoi pechin asa Mizoram panga te telin national tobacco control program district consultant PK Mingthansang chuan kotpa dan nuaya Vaihlo khua-a ani dan nazirtira national program for prevention and control of cancer diabetes cardiovascular diseases and stroke MPCC as a district coordinator PK zo thanpui chuan natna inkai chon thei lo sang sang ve te tan zuk le muamin an taksa-a ngong anei thei dan te zirtirin ARTNRs pivanal ruati le pi Maria Vel nei hlui councillor NTCP te point he hunakal khom te hi zirtirna an pebokani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Serchhip bial-a assembly by election nei turah PPC Laltlansanga chu an candidate tur ani thu an puanga heti hian Serchhip bial by election nei turah candidate tur pathum puan chian an nita ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC hian Vawiin aizola Congress Bhavana political session nein he huna hian an president Pulal Thanhol chuan Serchhip bial-a by election lo om tura Congress party candidate tan PPC Laltlansanga ani thu hi apuang ani he huna hian Pulal Thanhol chuan ngun taka an ngai tua hnuin an sarkar tlata khan e rukna lama mingchiat na an nei lauti soin ama ero chu zu an zortira wangatla an ni ti asoya zu zor kha tha kan ti wanga zuar kan nilova a indu an omrenga zu kha atam thosi a zuchia anin ai chuan thunun control na hnuaya zuzor mai khatha kan ti a mang an zorani kaushan poisoi hi kan du lova keini po kaushan member vek kan ni a Congress party a PSC chukhom chuan ngun taka kan ngai tua hnuin pathian le mi puizara kan sarkar le huna kaushan du lo ani chung chuan zu hi kan zuar to don lo ati ani PPC Laltlansanga hi July ni som pakhat sang khazakwa somsari pathuma piang ni in apa PPC lalhoya leitani a Serchhip marvenga seilia nani zirna lama kumsang ni pakhat khan MA history zawin Serchhip zirla
lai pol shwai tu ani thin ba ka MZP General Headquarters a po shwai tu na chel thinin President na po alo chel to a kumsang ni pariata politics a zuang lutin MNF azoma MNF thalaya President na te po alo chel to thinani kumsang ni som palia Congress Party zomin MPCC Communication Department a chairman ani thina tuna hian MPCC Secretary ani mek bok Silsuri khua-a border trade center muntur chu Vawiin Khan Commerce and Industry Department changtu Minister Dr. Laltlansanga na chuan atlo Commerce and Industry Minister hian border trade center chu Mizoram puite ta na changkai tak ani tur thu soin kanram mamo cha khailak lu nan le kanram thar chhuate sal chuan ata na hun poimo le changkai tak alani nge be sei thu asoya Silsuri khua-a border trade center emo border hatsiam chu sarkarin angai poimo berte jingami ani ti soin Bangladesh atanga bungrwa lak lu chau ni mai lovin kanram thar chwa so thing chochi mun phia le thil sang sanga insum don ton na turah lo in todel turin acha SCDP noya chakta ka malak ani don thu le market shed po sak thuai turah malak ani don thu asoibok Minister chuan sarkarin trade center mun tur leina tur chu tun maya alanei mai don lo thu soin an khotlang mason na tur ani sherenga visiram emo mimalram emo phalta ka pethei an chuan alom hle ang ti asoya trade center hi hlotling taka kalpui ani huna chuan kanram economy in na sataka achangtlun pha do na wangin man mole chakta ka kalpui turin sarkarin ma alameka achuldan angzel in Bangladesh le Ministry Government of India po soipui zel ani tur thu asoibok Silsuri khwa le Bangladesh in kar khothang tuipui kama hian chenomram Bangladesh nen mumal taka insum don ton theina muntur border trade center kan nei theina turin Commerce and Industry Department kaltlangin sarkarin ma alameka he border trade hi lothing taka kalpui ani chuan helai tlangdung mi puiten na sataka an chorchang kai turni in ezon na konga mason na rabi poimo tak ani don ani Mizoram Pradesh Scout and Guide State Council meeting chu Vawiin Khan and Chairman Chief Minister Mizoram Thanghawin nei ani Hetutkom Chief Minister Office Conference Hall ani hian Chief Minister Mizoram Thanga chuan COVID-19 shileng in zia lam apan zel be sei chungin Scout and Guide chuan malak na tamjok an nei chhoze la du sak thu asoya Scout and Guide chu thalai tenun kai shwai tu tha mani in thunun theina le mangchang changkai tak tak zir chuana ani awangin enrollment po an pun chhoze la be sei thu asoibok he huna hian Mizoram Bharat Scout and Guides Vice President Pulel Chandamaral te poin shipuileng awangin ni kumlama malak harsatna in Scout and Guides te chuan ahim china activity changkai tak tak enge mozat an ti hloting thei chulom omati thu soin India marchak state te in elna sang sanga loman la thei an chu fak omati thu asoibok Mizoram Bharat Scout and Guides State Council meeting a hian Chief Minister chuan Mizoram Bharat Scout and Guides Chanchin le khabu saizam puizia chu atlangzar ngala meeting a hian kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pani chunga program mantur sang sang anra manchu pom ani a pol in kai shwaina state bylaws thar chhop chwa po pom ni in kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni panga chunga state council shwai tu thar turte thlan ani bo SBI Foundation le Goodwill Foundation te chang kopin an buat sai SBI Gram Seva Kendra honna chu Vawiin Khan Agriculture Minister Pusi Laltlansanga chuan Mamit District a Vangkhua a manpui SBI Gram Seva Kendra honna huna Agriculture Minister chuan Vangkhua SBI Foundation le Goodwill Foundation te chhnem ngai na Gram Seva Kendra hon anita chulom omati thu soin Gram Seva project noya hian zirna konga mason na te shisel na le me choi kan na lam le development activity local tour atam hle a hengte hi mangchang kai thiam torin mi puite chu acha ani Minister chuan Mizoram Vandan Mission kalpui chautum ani thu po soin he mission noya hian Vandan Visas Kendra VDVK omin VDVK pakhat noya hian society som pakhat zel din chautura ruwa man ani thu asoya Vandan Mission in atumber chu tribal ten an che velaram ngo ti chereu si lava a hausak na mangchang kaya in tunnun na atana an man theina tura ruwa man na siam ni in omzenei zok le an che velram noya thil thar chhuate an ma ani nge in an song bola ASHA na thlenga an kutken theina tur scheme ani thu asoibok Gram Seva Kendra hi SBI Gram Seva project noya peng pakhat ni in thingtlang khomi puiten he center atang hian sarkar scheme che sang sang tele development thil tam tak an hmua an sha zungzung theina tura buat sai ani
Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Ve na chuan nimin tlai khan Union Minister of State for Home G Kisan Reddy chu a office chambara Vawiin kumin February ni ko zana bairabi zo phai le garmura asama thil thleng chungchang le thil damte a thlen Union Minister of State for Home ne na hian Rajya Sabha MP Puke Vanal Ve na chuan Mizoram chhunga Mizoram sarkar mi tirte asam mi ten kut an lo thlak chungchang le chumi awanga mishing chen na in halte garmura mission compound na Mizo missionary chungkwa te chunga kut thlak ani thute athlena asam chuan chenom state dangte nen ramji buai an nei vek thule he British administration in ramri diklo at nuchia awanga ni ti soin Assam state a betlo tur be ti rawanga harsatna hi thleng chin ani ti asoya central karin arang thei angbera ramri dik asiam lo chuan marchak state te chu ramri chungchanga ramshang le ramshang angmaya indo thei anni thu asoi bokani Mizoram Rajya Sabha MP chuan kumsang ni som pakwa a Mizoram all NGO tenen delia meeting an nei chumin Union Home Minister Amit Shah chuan Mizoram chung Bangladesh border duty tur Mizo tlangwal te poala BSF battalion din alo tian to chu ti hlotlin atul thu po minister hne na hian a thlena he hiti hlotlin thuai ani lo chuan Mizoram mi puiten NDA sarkar chu rin tlak lova an ngai pha a hlo thon thu a soi bok MNA Vice President Pulal Thlenglian chuan COVID-19 shipui lenga wanga harsatna kara po voi khatma treasury an la khar lo thu a soi Voina Aizol Press Club to thar thedar tu te akomna MNF Vice President chuan AMC in thlan lo om turah thudikle diklo manga inbe na tamtak a om ti soin state sarkar sum chungchanga congress ten sum a harsa treasury an khar chep ti inzoram mi puisia ta an be mek ti asoya COVID-19 shipui lenga wangin khovel pumpui aboi ti soin India economy thlengin atlak niam thule Mizoram point hei hina satakin kantuar ti asoya heti chunghian development an satakin malakani a voi khatma treasury kan la khar velo sarkar na thokte hlo voi khat kan puk sak po anu loka rul le ngalani a bu fai gas petrol diesel convert to power supply le thildanga mi puin harsatna kan toklo kumdang zong ain bu fai le gas kan hiang nar jok ti in Vawiin thleng hian zoram mi puin harsatna kan la toklo atibok ZPM Vice President Dr. Kenneth Chonglian chuan AMC in thlan na lo om turah anin lungrwal na le tho ho na thata ka wangin chapnge anin ring ti asoi Voina Aizol Press Club to thar thedar tu te akomna a ZPM Vice President chuan Mizoram sarkar cha tundin ani theinan ZPM chuan an thei topin an be mek te asoya kanrama langtlang sarkar shiat pui theile shiat pui tlak sarkar dan le shayin omzia ani na sarkar thunei na semzai sarkar om theina turin mi pui te choi omna kan mamo atia athiam zok le tling zok aya indu sakna awanga thiam lo zokin ham thatna anchang thin te hi apoi ema party bill sarkar nilo mitinin antanei thei mi pui sarkar din theina tura thei top chwa zel turin mitin te kan nge na ni atia aizol khopui chu kongsang sanga ma ason theinan omzenia enkol atul to takzet ti soin hei wang hian AMC in thlan lo om tur chu an lak thu tak thu le he in thlan na ne na chan chu hlotlin na a an ngai mai don lo ti asoya tun chum kanin thlang tura hian ZPM hi kan phura kan hlimtlanga party dang tenen khai khin chuan kan hafal le in kanin sia heng kanin lungrwal na le tho ho na thata ka wang hian chaknge po kanin ring ati ani Nimin Khan Mizoram sample sangkhat zatni pasari enfiani in shikai mi pakhat mu chwale ani a Mizoram shikai mu chwa chu mi sangli zathum somkwa pakhat an tlingta Nimina Mizoram COVID-19 shikai mu hi rapid antigen test manga sample enfia sangkhat somrupani atanga shikai mu ni in nimin pia lunglei lunglo na shikai mu chwa to in a chen pui ni in taksa-a shikai lan chwa na nei lovani nimin Khan ZMC laboratory a sample za somthum pasari enfia ni in shikai mu an omlova district shanga chunat laboratory a sample pariat enfia ni in shikai mu anom lo bokani Vawiin Khan Mizoram COVID-19 shikai enkol mi pani te chu enkol dam ni in shikai kol na hmuna changa chwa tir vele anni a heti hiam Vawiin tlai dar nga thleng Khan Mizoram shikai mu chwa chu mi sangli zathum somkwa pakhat ni in shikai mu chwa atang hian mi sangli zathum somruk pathum te chu enkol dam anni to a shikai mu chwa atanga zazela somkwa pakwa point pathum paruk te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som pakwa an la oma shikai zinga nun na chan mi pakwa an om to bokani khati zong ka Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e